itayijikisa utayikota kuyijikisa Kombo bote. Akaba yemelela. Kontlanga kwelo wala. Why the position does so eh? What am I going to say on it? Muso iskandi ya. Siyo yebe. Yes. I'm update nyana la. Centurion sayile ku heleni. No thanda ka swilete sweswi itwa munhu kasi dibele le doxa. La ka hina mala ifamba ngona na botile. Ile ku pakeni ka swilete sweswi siyo yebe. Hileswo. Wa nga teka nyana ri kule nyana kwala ne ndondondo. Tenga upe. Yes. I fammi go mali la lui ta dia mali. Kuna vatirhi ku tirhiwa swilo hinkwaswo. Hi loko sweswi lu kha ku endleka kwala Centurion studio leyi nga ta pfula hi ti-10 ta n'hweti leyi taka a ku na ntlangu loko yi pfuliwa yi pfuriwa ku boha tinghoma a ku ndliwi swa mitlangu a fambi hi yona direction leyi mi nga hleketa yona lembe leri hi fambi ya hina direction swi yo yena hi leswo madala ti le ku vuyeni hi tlhandleka swileti mi ta updateiwa na leswin'wana loko se michini yi nghena yi bohiwa mi ta byeriwa ku se swi yo yeva ku nghena michini hi leswo a no mi tshweta nyana hi leswo madala ya very good as can be and Sakahi good as it is. Let's good as on the sea. Let's good as my feta, let's sham gingere kulisha. Slow yever, he left someone a mother. Kupak was late. Centurion studio. Então, vamos lá, tu vai saber. Eu vi tu levou uma coisa. Só tio a sua luz lá. Vamos lá, agora khata kwala ne boss. Bakhati update nyana hi timhaka ta studio. Hi leswo yeve. Yo, era ka finish. Era ka finish. Yeah.